Достар, башта кипшектин шушу кабартаттырган бырынан жайлап кана ушундай ыргак менен алып ыргытабыз. Мына ал искиси. Шуну алабыз янга бырын. Анын шушу элешин не белен майлап жиберебиз. Моющее средство эмнеси. Крем было, шуну менен майлап жиберебиз. Кырыларында эми ылайттырып. Майлайбыз да. Hem şuşulay kırınlatıp koyup, ekreğine tuppas atörkü bilen ütken bulmagan. Anı şunda basıp indirebiz. Şulay. Ne bir kırığından ekrene şunda kire. Ve şulay etip burun öz oruna kirip oturdu. Men 4 kepşekni şulay işledim. Bularını da alıştırdım. Her birisine 1 ya 2 minut vakit etdi. Dostlar? Şimdi montajga barsağız, bu büyük kayrağına bey alalar. Hemen de boşka. Dostlar, kepşeklerini kabarttım. Hazır indi su salıp tekşirip qaraybiz. Hava çıkarmayayım ekan. Ne kurganıgıçı hava kovuqları көрінмей. Demek bizning qabartı burunları yaxşı o'tirgan. Hem teşilmegen. Bunlar da yaxşı. Bek jaylayı bir, hem boşqa kullanığız.